ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Kaseng longkemi jong kasnong sangshong kabadan West Khasi Hills District harengkat lang berkinong ilam snong haka arpho tarik ubuna Risau arajar arphuai kilalaj banya kendo yu executive engineer jong katanat PHE Mairang hadin bakasnong kamshim layo ya ka umbam umdi mentala palat shisnem tam habaya keren bat ka Batisi TV ka presiden jong kaseng longkemi ka kong snobha yarlin el nonglaj Kalau thu ba man la kapor ki bor pnya chnong rengkat bat kaseng longkemi ki jupun sngow yi ki jinge ha ka baya dei bat ka jingbam yo yi ko umbam umdi hanre na kalyang jong ka office PHE kamshim lele AA Kajing wan jong ni hang ni menta ka long kajing duna kajing bom mi ha po snong po tha la chis nam tam AA te ngim simya siwa te kabak Kani kalong kajing yang ni kilong kemi jong kasnong sangsyong bangin tor ha hang dia po office PHE hang ni Mairang namar ngi sutu rada ka kaduna kajing babuan tingiwan hang ni nakabanta banwan ya keran ni kini ki officer badan hang ni nakabanta kajing do ka ta nakaliang jong ka office kalkular ban lepek ikta kitelong Banyarap ya kasnong katau hibro kawai. Ban penyo hangi kata ka Ba nakaliang kaseng lang kami kala ipor ka office tang sitayo bakan penbiang ya kani ka Namar ngi siam jing kilong kami. Kibor ki bahalor nakaliang ka hal department ka tulek suba. Ngin lek khuit kumnokin ba habang yum dan Tang ban sai saban ya ka pliang ro yum dan Tika kalong ka jing ka kraw yang ni kata ka rompat yo hadu mentaru oleh senam tam te nakaliang ka sangat tesnang kalajet ikisan ngot kilong kami ban pa wanya keran hang ni rai kamsya banyak keran nama ka kamla banyak keran lemda kiwan nakabor jong kasnong kumta ka ni kasngi ngiwan nakasangat tesnang hibaro ko ban wanya keran hang ni apa office Tingi sulit wat na kipong na ki iyo kan teng la ya dom la ya bunia la ya au teng la kat man ya syok pra nong ra ro teng la ya sniu jinglong teng hadu mi keran syok tang na kada bom yo teng de tayo rom mi keran syok no maria kini te kani ka pen sniu jinglong yang ni kinong senong yang senong sang syong tang na mar ka Inya do peralong, inya pit sniu peralong. Teka sarkar ka ban yarap lam kenyang ni. Nakaliang ke PHE ro ka ban yarap lam yang ni. Nang mangin laj nak jadi pisni pihun wat para beriuru tang nakabantai. Kat banagaliang jong General Secretary kasnong sangsyong uba Jasmine Nongrang uliyatho bakasnong kamkwa ban yoi yaki officer sarkar kinlong tang kisi samkhmud hanrai don kamru yaki officer ke batrai hok bad hagajo ko por ulo ongru bakasnong kan sapet hadin shitayo ladaka office PHE kamla ban le AA kumbala kular kasnong hi kan sale sendon dakit kam Kalong ka basisya ba hapok kasnong ka jongi la sisnam menta kadong ka basaneng nyim sumlayo watang khendet ru bat kani kamdai kajing duna rai kadai kajing traitor ti jong ki officer ni ki government sanban hang ne po PHE Mairang bakata kalong ka basisya babaro sikapta la sisnam ni ap khmilen ti kamsum po sa eru Pina kaliang kajongi kum ki nongelam jong sunong sangsyong bat ki nongsong sunong jong sunong sangsyong ko badan po Mairang Civil Subdivision ngidon kam ya ki officer ki batrai hok Omdai ki officer riban sulong sisam khmut jongno manchuan syong kai hang ni manchuan lek kai hang ni kajing jong pej ba kimla ban pej ban trai ban kata ban kerpat ro ya ki badon ha kabor haba fiwan ra ya kinu ki brio la ki officer ada kinu ki koboman san ban hang ni wan ra ki brio ki ba biang ka quality na ka man syakri pej ba la sisnam menta ngam sumlayo ya ta umbam umdi ke biang ngimdai bingi dawai ke bathmain re kila don kita ki platform ki barem kila don kita ki tangki ki barem re ka bakol la sisnam ngum don ai kai kani kajing le jong kini ki nakaliang jong ka PHE department la kajing le jong ka nakaliang jong ka PHE department ni ka sunong ka jongi kala long kumba le maina le khun suat pina kaliang ka jongi ngisuang tangkum ni kawai Nila komplain nakapor sa kapor harengkat kajing pha yai sordar ban objek hagbay ni menta isu ai daw bakladu kapom
la sistem la kaduk kadai kamram ke jong kiam ban tho sa government ban demand nya kita ki materials ki jing don kam baro nam ta ban repair bara ko jong poro ka don kata ka jing pli ka tang ba kam dolong rutin kam dolong equal kam dolong itenat teng san minit la pli teng si kenta ki don ki bayo kani baro kawan rakyat kajing gaji akam tam yu poj ba jong senong ka jong ni ai por ya ka PHE department hapo ka Mairang civil subdivision tang si tayo mardor fidemen penbiang ya kitu ki platform ani te ki sanction ki blarim lem kam tang ina kliang ka senong ngin pen pranu ya baro ti platform bai tang kiru nai wan le drama nai wan sanction project drama po ka senong ka jong ada fimla man pentrikam ni na kliang jong ka senong kani ka deksin ka bankong bengiwan but nyim don por hire bangin wan na kapor sa kapor ngilong ginong bela mestap set damit ban ngim la por hire ban wan mi hang ni na kapor sa kapor tang kani ka masih singi pha sapi ki briu ki badan ha ka bor bara ka ju na kaliang jong SDO engineer i badan hang ni apo ka PHE jongi ngelia kran i la kular wan trai tang bangin apet ka ktin ba ka kam ka bani hap lem kam ta mardor ngi pen iru da ka kam